Finalista broj 1 ima takmičarski broj 15. Finalista broj 2, redni broj 14. Finalista broj 3 je redni broj 19. Dali to vino koje ste poručili? Vino su u odličnoj kondiciji. Rapsodija, vinarija Tonković, 2015. godine. Je kadarka 2015. godine, Subotička. Spremno sam na vino, tako da vino tradicionalnom metodom. Vino je bistro, pokušamo se. Rekao bi da grašak se pušta gore. Znači, vi ćete gledati u ekran, a sudije se nalaze iza vas. Živjeli! Marko, Andreja, Dušan. Prvo mesto ima 104,4 boda. Drugo mesto 101,6. Treće mesto 101. Znači, nikad ovako izjednačeno finale nismo imali. Zaista, momci, sjajno. Svaka vam čast. Prvo mesto. Marko, čestitam! Drugo mesto, Dušane, čestitam.
čovjek koji ima najviše pratilaca iz Zaječara. Andreja!